Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Ditoy drama tayo. Gasa iti biag. Pangaasim lakay, agtanang ka kuma. Di ka agpailuyos iti pungtot mo. Talaga maibusan ti pasensyak bakit? Aglablabas dagitan akaruba. Lakay. Agasam, inikad dagit diti hos amapan ijabang kagda. Kasan ngay dagiti mulatan? Sayang agpaiso. Gamaan niya nga rin ti maaramidan ta. Kat sabali mo't ti panunot ti pada a tao. Agum dagita tao. Di dalagat maunat. Tapno saanan amanayunan ti pananggunggundaway da iti padad a tao. Hindi ka kumamot agsao iti kastalakay. Pag Italagtalatan ti amin iti namarswa. Mabindisyonan ta. Gapo iti da iti ngar aramidan kadatadag iti kaaruba. sayang ti kastos ta bakit? Kastama ti mampannog ta. Awan ti uray basit anagunod ta. Uwan nga rud lakay. Gamkas iti nakunak. Awanen ti maaramidan ta. Barang addalat ta mabiyag kadagiti mulat ta. Ay na, Manong Jordan. Nagangong maggayam amin ang dagiti imula makamatis. Nga sino man tinangaramit iti daytoy. Agmalas tumot ti panagbiag na. Manong? Awan to apulos ti lulong awan ti panagbiag na. Ikaronan to amin addakas nga ramid na. Ay na, Manong. Di ka unay. Dakis ti agilunod iti pada tayo a tao. Dakdakas ti naramid na kanyak dandan. Agasam, nagango amin ang amulak gapu iti naramid na. Ay, sayang agpay sumanong. Oh, Ngam ulitak ti bagak, Manong. Bayamon. Sana bali. Tagdoblin to ti maawat mo abindisyon. Gapu iti daytoy ngay naramid na kada kayo. Kaasimat ni Jordan. Nasaya ata. Tapno agpapada tayo. Anya? Kat isamat manang. Ay, unay matanday ta asumbat mo si Kadulor. Anya a klase ti panagpampanunot dayta. Kat isumat. Alangan mo't ang amin nga isudalaang ti makaaw-awat iti grasya. Kinaagom dayta a kapanunutam, Dolor. Wenno, da kayo kit di ti akin aramid iti napasamak iti mulada. Ay, manang Delia Kabsat nak. Ngam akusasyunan nakit di. Apay, adda pa manaknak mo? Madlaw mo ngamin kadagita nga ibagbagam. Manang, di na kami pabasulan. Gaputawan amo me itiraytaan na pasamak. Maladingitan nak iti napasamak iti mulam, Jordan. Ay, grabe. sayang nga rod manang Delia. No sino mo't ngamin atin ang aramid iti daytoy. Ay, Oh, dakas nga apal ti amok amakagapo. No apay nga inaramid dati kastoy iti mulam. talaga dakas nga apal mana. Di da kiti daw dawat amayat ko nga timula. Tapminton mapanda iti balay. At dati pagkapyanda. Wan kumaa ngam anya ngay nga rod. Sabali mo't ti adda iti panunod da. Ngam sa nabali, masukatan to dayta iti ad-ado. Manang, Ala, uray imulam pay laang day tinatda asimilya ti ukra ken tarong. Isupay la agatangam. ay na. Agyaman ako na manang. Parikot ko kumangarot ti igatang ko iti abono ken similya. Gaputan na kagastusak iti mo na amulak. Gamawan mo't nagmamayan na. Ala, tapno malaganan kayo. Alain nyo pay laang di istak mi nga apuno. Maawatan kayo. Saan asinsinan tinapasamak iti mulayo. Agyaman ako na manang Delia. Takkelan na tulong da ito'y para kada kaming agasawa. Sapay lang kumatamayat ti panagtubo da ito'y mulat talakay. O nga bakit?
Ay, noon ko mga mintikilo ti palagpampanunot na. Lalabit analang lang to kumaitan dagiti imula tayo di tamo. Ala, di mon panunutan day jay lakay. Agsakit lang ang tinakam mo no pampanunutam. Bakit? Umapoy ti gurak. Iti asino man na nangarami iti kasjay. Sapay la ko na. Tagmalas mo't iti unos ti panagbiag na. Ay nalakay, saan nakasta? Bayam ani Apo Diyos ti mangkuldit kan kwa na. Saan kit di nga ingka ilunlunod? Di na ako mababasol na akas jayak. Bakit? Kaputa na jemat at tao tinangaramid iti rason. No apay akas to'y ti sa okin kwa na. Ne, nagmulamot man ang da Jordan kan Ruby. Wen nga rod, saan amay ibusti kwartada? Ang damat lata ti pinagpuunan da. Amangan mat no inutang da. Ah, nasaya at tapno saan lang adata ti dakkel ti utang na. Naku namon lakay, tani. Nagsisinong bangir mat ti utang ta. Makapabwisit nga rod ti kastoy. No data ti agmula, mabangkrap. Ngam no day ay Jordan, nalalang to. Kat maranaan dapay ti mayat a presyo. Una yung nagasgasat. Ti ko namkit di, kat saor ni gasat. Adda ti swerte, adda ti malas. Kat ti dakas na, naipurwak kadata ti amin a kinamalas. Ay namanong, naglalang to dagiti mulam. May magaro datin. Tapno mabawi matatitak kalapukaw ko dyan muna amulak. Kunak tupay kat kin kamanong. Masukatan itinasaysaya at di pukaw mo ididamo. Sabay ko maating. Tamaran na akto ti mayat a presyo. Tapno dati pagbayad ko iti utang. Kun adati maigatang iti masapsapol. Wen namanong, di ka madanagan. Addan to tinawadwad ang mapaglakwam. Sabay lang ko mga rodating ko. Wen kunak tumot. Kumusta ngay mare? Kastay lat na amare, agan anos lat tang agmulmula. Wan nga rod mare. No apay mat ngamin amarigrigat tinaibatog kada tayo apa nagbiag. Kasta talaga mare, anos laeng. Sa bagay mat kit di amare. Ay, napya kada kayo amare. Nalalang to dagiti mulayo. Sigurado nga ado man ti maapit yo. Sapay ko mga rod. Ay na, no saan da ko maadinada, LJ mula mi idi, nakaapit kami kuman. Ha? No apay mat ngamin nga adda dagiti tattao anarugit ti panagpampanunot da. Anya? Ado tinasayang gapu ijay nga inaramid da. Ngam anya nga rod, kat kilumat ti panunot da. Ngam sana bale, gapu ta saan mat amay may sa ti aldaw. Sige pa'y amare, agawid akon. Awan pa'y ti mano a minutos a nagtungtong ta. Ngam agawid kan adagos mare. Wan mare, nalagip po gayam. Awan gayam tinaluto nga inapuy mi. Awan ti kanan nila kay ko inton sumangpat. Alawan amare, baliwam to ti umay. Welcome kalat na akanayon dito'y balay. Bakit? Agpasintro ka man? Apay, anya ti mapan ko alaan ije sentro lakay. Mapan ka man gumatang iti ipasida. Kan ipamirinda ta kadag iti tumulong nga agapit iti mula ta inton may sa abigat. Ay katwan alakay. Wan bakit? Agapit tan. Kalahalaingan namutin nag iti bunga ti okra mula ta. Isang butay tinangina a presyo. Wan alakay, sapay ko mataadon to ti maapit tayo. Wan nga rod bakit? Tapno maparwar na amin agastos tayo nagmula. Kat adda ko maamot at mabating aramatin tayo. Umadani mat gaya man ti panagapit da Mari Ruby.
Kastaya. Unla kay, sigurado adun to ti maburas da nga okrada. Nagado ti bunga na sika. Oh. Unla kay, sigurado nga dakkel ton ti kwartada. Ah, saan? Saan to ang mapasamak da ita? Ha? Anyat kahit mo asawan? Basta. Agpapada tayo latta abasit ti mapaglakwan na. Salbagid di ti kastoy. O sino tinangaramit iti kastoy dito mulak? Manong, Ho! Naglimlimang ka dita! Rumwar ka tagsangot akas tao! Lumaban kay ti patas! ay, nalabas mo tin na ito, Manong. Napanda kayo di binulusan rin iti dingon na ito garden nyo. Inarab da kang arodin namin ang mula nyo. Awan gaya man ti maramnama ang makapit ating. Kaputa inapit mo tan dagiti dingkwen. Mamwaklaang na sino tinangaramit iti daytoy. Agsagana da kanyak. Nilaang mo't Manong istong tinakitak idirabi arimwar, Manong. Anya? Amangan ki di no iso tinangaramit iti daytoy. No iso tinakita malimaba si Dirabi. Nalabit nga iso. Kaputa amok nga dati dakas nga apal na itipadan at tao na jay. Bakit? Iruwar mo man dyan ko. Ah? Apay lakay. Asaha ka na imbag. Mapan ko man danunan da dyan istong. Pangaasim lakay. Agtanang ka kuma. Nalabasan tayo nga aramid na. Saan laanam na minsan da ito'y. Pinalabas ko itita mo. Ngamita, saan na mapalin abay-bayak? Pangaasim ko malakay. Agkalma ka kumalaang. Talaga anaong putan ti panaganos ko bakit? Talaga makapat no kastol. Jak itulog abas tapad-tapad di kanda tayo lang. Pangaasim ko malakay. Di ka agpailuyos iti pungtot mo. Di ka kumagbalin adakas kapulaang iti day tabanag. Dakkan na panag tayo para kanyak bakit? Agasam, dandan ni maapit na kiti mulak. Napandak iti pinaarap iti trakanda. Agbayad tayo tinangina. Pangaasim lakay. Nalabas apan ang idadanas na ito yung naramid na. Ngambay-bay amon. Tilatan Diyos ti makaam mo. Pangaasim tandan, surutam ko man ni manong mo. Ang mga numailawan numakita na ni Istong. Uwan, Manang. Karting amading ko, ang mga numadanon na ni Istong ijay umana. Amok asana maramid ni Manong daye, Manang. Ngam nalausan ti pungtot na. Ang mga nudi na matagpalan ti pungtot na. Manang. Ala natin ko, surutang pangasim. Nasaya at naranaan ka dito'y dalan Manang Delia. Pangasim ko matasurutan tati asawak. Ah, apay, anya ti mapaspasamak. Kasta unay ti pungtot na kinistong Manang. Gaputa iso ti atapan na nang ibulos iti dingwan iti garden na. Anya, wan Manang, apitan mi kumandag iti mula mi. Ngamitay sumangpat da Jordan kandandan iti garden. Awan matgaya man ti maapit. Gaputa inarab dag iti dingwan. Katidaduma, nadadaaldan. Gaputa nabadda-badda kandan. Ay, uunay mo daytan ang mapaspasamak. Sige Manang, mapantan iji balay da istong, pangasim. Lakay, mabutbutong akon. Amangan no makastrak ni Pari Jordan. Di ka sumana utolor. Basta'y trangkam an impagjaritaw. Aristong! Rumor ka dita! Kasamuan na! Ang pakalalaki ka no talaga ka madlaan! Lakay, Tanak ako nakmat ni. Amok asi ka tinangibulos ka lagi titingguan ni jikardin ko. Amok adi mo kaya't amakalako ak itinatin ko. Gapu itidagas nga apan mo. Iso bayadam dahil ito yung inaramit mo. Oh, salbag. Apay! Asino tinakamuam asyak ti akin arami di ti amin? si kantong mat ngamin. Di nakapana! Kat no may sakamat nga apal ti adda di ta panunot mo.
Amok amabutan ka rumwar, Paristong. Ngam da ito'y kitandaan. Saan tabay nalbas? Agdan to ti pagsabakan ta. Kat amangan no kalibusan mon. Anya? Gusto lakay, pangasim. Siya ko tiyang pakpakasikan ka. Diya akong palabsan da ito akong tao, Ruby. Talaga sirag itinangina da ito at tao. Pangasim lakay, di ka kumagbalin adakas. Di mo rugitan na giti, ma'am. Panunutam ko mga da Diyos amang bambantay ka na tayo. Iso ti makamoy ti amin. Pagsasaritaan tayo da ito inton agmaumaw ti pungtot mo lakay. Napayakas to'y bakit? Nagbalinak mata na saya at kanakwana. Ngam apay didak sardangan. Siya kung tagkid-kid daw iti pamakawan. Gapo iti inaramid ti bayaw kung kabsat ko, Jordan. Nagsakit na ito yung naramid na. Ano ang pampanog me? Ano ang gastos me? Ngam nagpukaw laeng ang aslasok. Sa dino pa yan ti pangalaki, ti pakan ko, ti pamilya. Ala, bayamon Jordan. Siya kung ti makisarita iti bayaw ko. Nasken nga agbayad da iti inaramid da. Dolor, Istong, kaya't kayo akasarita iti nalapat. Manang Delia. Manang. Itata na aramid yo amin na kay kayat yo kada Jordan. Naragsak kayo ka din. Manang. Kinapudno na. Saan min akayat ti rumwar? Gaputa maamak kami. Ang mga nupadpadaanan na kami ni Pari Jordan. Kat pagaramidan na kami iti dakas. Kat, sika, bayaw Istong. Makon konsensya ak, manang. Am amiri sa kita, abidot gayam ti inaramit ko. Ita, nakakaasi da. Gapotadakkel ti pukaw da. No nagpanunot kayo kumangamin anaimbag, sakbay nga inaramid yo ti kasta. Di awan ko mati parikot yo ita. Ngam saan mat ngamin ta nagdarasudos kayo. Nagaramid kayo iti pagparikutan nyo. Manang. Nasken abayadan nyo amin ang nadadail amulada. Nawadwad kuman ti mapaglakwanda. Iso anasken anawadwad met ti bayad yo kadakwada. Sa dino ba yun ti pangalaan mi ti bayad mi? Awa na pulos kwarta mi. Dayta itan ti parikot yo. Dayta ti katukad ti naramid yo. Kat sapay kumatagbalbalyo kayon. Agtrabaho kayo mangamin anaimbag. No kayat yo adumuras ti panagbiag yo. Lakay, ano santa amulaan mananday to'y garden ta? Barang addan tumaapit na inton panagaapit. Amok ti adda di ta panunot mo. Ngam sana bale, tadakkel mati impai kadata ti gobyerno nga assistance para iti agricultural laws. Bakit? Wala kay, pagyamanan ta, gaputa uray namin ano adaras anabangkrap ta. At dalata na ipay at ulong kadata. Kat saan ta pagparikutan ti pagpuunan tamanan. Agyaman ak bakit? Gaputa di ka mo umamang bagbaga kanyak. Agyaman ak. Gaputa da ka amang patpatibkar kanyak. Wala kay, talaga akas ta. Mamakawan ka. Taday ta ti maiparbang. Ipaayam iti gundaway ni Pari Istong ang makipagayam kan ka. Barang malawlawagan ti panunot dan. Agyaman ka talaga bakit? Agyaman ak iti Diyos. Gaputa si ka tinagbaling nga asawak. At di mo intulok ka makulapan ti panunot ko gapu iti gurak. Uy, ikarek. Pasensya. Amang ano da ito yan ti kanibusanak. Ta amang ano balsan na kita. Pari Istong.
At tuyak ngagdawat iti pamakawan. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Pare Jordan, aramidam amin ang akay kayat mo kanyak. Ngamsak ba iti amin? Awatam ko mataytoy. Kwarta? Wan pare, amok akurang pa'y data. Ngam awatam ko ma. Data pa'y lang ti maibayad ko. Iti dinadael ko amulan. Di ka madanagan, pares to. Napuna sa amin na nagurak. Gaputin kamang ko iti namarso ati amin. Di na intulok, apa iluyo sakit ipungtot ko. Ngam pangahasim ha, agbalbaliw ka ko man. Iluyos iti guram. Surwam ti mamakawan, tapno ad datal na iti kaunggam. Kastamot adi mo itulok ang mapunuan ka iti dakas nga